Muslim English Language Institute. Dialogue. Vocabulary. Number 1. Cash. پول نقد، نقدې پیسې. Number 2. Per night. شبانه، په یوه شپه. Number 3. Credit card. کارت اعتباری، کریډیټ کارت. Number 4. Identity card. کارت هویت، پېژند پاڼه. Number 5. National. ملی. Number 6. Double room. اتاق دو خوابه، دو کسیزه خونه. Number 7. Single room. اتاق یک خوابه، یو کسیزه خونه. Number 8. Please. لطفا، مهرباني. Number 9. Good night. شب خوش، خشبه.